Hadin ke jingwan yuk kejat UCEM Karbi Anglong utuliram ronghang ya ke snong mukro ke kenhon ki khot ke executive committee ke JHADC kepada yalam da umat thombor shiwat kumu chief executive member ke henry trek ubnai nokpra arzar arpoar kala her ke snong mukro banjurip ya upur usam mat ki saudong saukun jong ke snong mukro. Ini di. Temut ni ke huyaran ko kani yuku ko sai ta yu cham ka wa meriang. Ya te gani wan ni wan yu huyaran ko tu yu cham ka wa metang. Kani wa mau buru. Te gani ka ani si mu kani wa. Kani ke surak ko lai. Te gani ko por mu kucha no. Kucharo. Kini ka map da yo na do usnam days pa ruhum 60. Notification na permit da Council. Achwau your step. Ni dai tahu je hado ini kan kilometer am kan? Ni Mula-mula kan mula-mula more or less. Berapa kilometer terai mah? Jamkore. Rumah. Oh, kampe. Teh kamu. Ru dunamo tamo kampe. Agak map yung ikat up dulu itu include ke lebang Lebang apa? Ada gani sesa, gani di lebang. ni udah ya. Itu coba. Kani de man hap yung pi no kani. Oh, ini deh gua hap sepo Kala senam pa, tang. film tang. Kuai. Kuai. What is your purpose of coming to this place today? The main objective of the council, particularly your executive committee. The purpose is not only to identify, as I have said, that the line or the jurisdiction belong to the Mukro village, which we have already registered in the council. We want to check or verify only that line also. Where we stand right here, it is Meghalaya or Assam? Here is Meghalaya. Here is the N and 0 point. Might be the jurisdiction of the Mukro village and the area falling within the Ilaka of Chilemusang. So this is the end of that point. Mankuai Pau Yaga state government, Nebenta will set up Yaga Tuka BOP, border outpost. Kuai tau emgo hakani heka haulani hakani ka 0 point o man ko man yo man ko kam ko wini kita kisin ko wagani to ka thau wai persnya ha perdi kini ke jing ya penbat yo put yo sam ha perdi ke state Meghalaya wa Assam kam ke jing kuak yung I kam ko council ni ma kam resnya piman kini ke wini ke ilaka ke teto ke labang nang pulut an pangam liang wala jo em menchwa ko man udaloi hakani ko wa por bukan ni la to iwoji ko persya state government wagani ka ilaka lani kini ki buru penar ni ki chinok penar to u wal bak bien ki chaga Meghalaya ba uwan ke cepo ke jing pai jing yoyong ka council Hagani ke jing jurep ke kenhon UCEM kalayo banyak keren ya selok ru bat kinong song snong badu la penti kena ba shispa na ke shispa ke snong mukro ka hap hapo ke jela Meghalaya. Till day, we the council, we have strongly recommended and approved as per register done by the district council. Okay. But the claim of the Assam, we cannot say anything. Might be they may claim up to Borto also. They used to come and claim that. But we the council, we till today we are strongly recommended. This is the area, but today also we came here to show that we are confident this is the area belongs to the Mukro village. Executive Committee jong ke JHADC ke jinglet jurep kala kam ba ka Assam kala kentor sapo upur usam jong ke Meghalaya. The legacy one ini dibentau pensekiat ya kaput ke Sam ke wada M ke ni ke Cina Mukro wada dia register po ka office jong iya ka district council. Kau manni gerak lang irengkat wagani ke map rengkat wagani ke notification. Nagalian council but the lie is very but the lie hadu ha sai hadu ha 0 point yenu am kawada chemi yelajin skiat kawada yu skiat wa emi go ke encouragement nagalian ka sarkar Assam kawa the yu ki bon ki thau to set up what ia ka
bid office yang ko pares le the chemi wa to wa the em go hapo upu usam le ni hapo ke area le ni ka jurisdiction go pat yang ga sinong mukro kani de proof ko sebab the yoi le man the line check the bi pat yi thao yu siat kani wa yap ku chu gi bru le betul man da tikina wa betul man 100% da hap ko hapo ka area le ni ka sinong mukro the i na giliang yung i kam ka se council man i pandemi ya gani ke jeng labo kayong ga Karbi Anglong gani ke Sarkar Assam ko ada em gani ka encroachment yino ongko man illegal wakat ka bid office uchnagi hapo ka chinong mukro ina galiang yung i man i penrem juri ya gani ke jeng le yang ke Sarkar Assam but i wing scam ile halor ka kanong rim ko yung iwa iya ka tha ko yung i kan kamu de per scam i ya ka chinong mukro i mo udo i ka ka jek la to wan hi go cha ga jimpat ju yo yung ka chinong mukro hi but u em lang i chiru go ka chinong mukro but kamu de per scam i ki but per scam ile hadu ko wa gani ga pot ka sam ko yung ki mau mut wa utip ya ka dokat ha gani ga por go ya ka jel ni ga por go auri le ya gani ga pot ka sam go yung ki kamu ju le gi man lo snem jo em gi ke ka jing li pumbai pot jo em gi ke ka jing li pukot pot kani nga ji sha to yo nga ka Sarkar Assam tip ba ga ite le wal le tip go le em gi ke ka jing mut le em gi ke ka jing thu le bon le iwoni le ke chnom ko iwoni le gi kita li temporal de lali penjat de lali penpra bagi te ilah ke ni por ngai kam o CM yang ka district council ngala jo ang yang chnom kro wa iwani wa ka Sarkar Assam le ga po pu usam yo pi chnom kro unto cha pi le to penti pi mar i ka council ti halar ke ka nang rim i ka council de peskemi ya pu usam yang ka ni ka chnom kro but ya kawan go ide pas kami iwi skemi halor ke teng nang rim but mngat ile udo kejang la nagani ko de yo but ko de pas kami ki kas asami ka bonobor ka iwani wale ko khantam hagini ki thau ki wa em hagini ki thau block 1 block 2 ka dele bega encroach bega nalaro de tip ko but the yoga kada ko agaw le by di bor ni ma yo lo si boy em intention yo ka go chelendet ko im tip hi gi jingmut yo ka encroachment yo ka ta kada le bor bay ka te le de le bor go la i won le i tam le bor i henry i yen ha ka te no rim ko wa i per scam i le yen i le dawai ya ka ha ko i ka kam ki wa the yo i ka kam go de em ga notification le ka em ka kam de register ko ka area yo i basta ka wi la kam ong pi ji to o ka khanduli mo ta ka khanduli la ka ju hi da po ko por la la da ki sha kam di le ne u put le ne u kun apos nya wi ka tu i ka tel man da li pa in ma ai ta li bon ki thao yo ka se ki wa da thung de ko thung sla cha thung se ki thao yo ka se du man chaban da cha khamat jo ka chang khanduli la da bon ki thao i ka te te man i long ba kam ki te gi la the submit ila sa state government bar de penting ila wa gini ko taw ko program state ndo program do ko council teman iya gini taw yung i kat kam jo pa jo yo i kat kam lo sumari i man yes kem im ho do iki dala da po ga ka benta ko mbak yo to po samle i gi taw ga im ho do iki jak i ka tema ya hak so ka mo ule ga ka mo ko ai to di ga sil re wat tu ki chnong di thau ko em ji tu man ka te ga ju ku wa le ila da parkhat i ba da ong yo ha chnong le ni ma ayo pi ko ni to ka financial assistant mo i kam ka council da em hi jing parkhat i da ya klam ila po state committee dau i da ga yu i da ga check le dau i da ka won ga dur u i tang o i ga te ma kat tem pu yu ong pi kan lu u yu i ni ma ti pi ya ka financial position yang i ka sil te haji to te u tu i dau i te man da i ta da pi pi wa i na ka sil de rap i ya gini ki
wacha ye gini gibi timmo ke wada cha penyap ini wada do kam pa ne do pi wala kalau cha ite bori kam ko to ken ko punyo kam ko te kata ke ni ekti lam wo gini gibi ru da cha do e mesin yoki